Može samo malo pažnje. Slobodno priđite vamo. Nema mogućnosti baš da prolazimo s mikrofonom kao na svadbi. Znači, još jedna izložba. Smrt fašizmu. Te 1966. godine sovjetski pisci Juli Danijel i Andrej Sinjanski osuđeni na 5, odnosno 7 godina zbog antisovjetskih aktivnosti. U Vijetnamu se nalazi 250.000 američkih vojnika, demonstracije širom SAD-a protiv Vijetnamskog rata. 38. dodjela Oscara, prva prenošena u boji, najbolji film The Sound of Music, ukupno 5 nagrada od 10 nominacija, kao i Dr. Živago. Bob Dylan, povređen u motociklističkoj nesreći blizu doma Woodstock u New Yorku. Beatlesi izdali album Revolver. Britannia Airways let 105, avion iz Londona, pao pred sletanje kod Ljubljane, 98 mrtvih od 117 putnika i posade, uključujući i naučna istraživanja. Strelili se John Lennon i Yoko Ono. Miss sveta 1966. u Londonu pobedila Reita Faria iz Indije, prva pratilja je Nikica Marinović, umro Walt Disney. A naš Partizan veličanstvenim izdanjima protiv Nanta, Werdera, Sparte i Manchestera postigao je najveći uspeh u svojoj istoriji, plasiravši se u finale Kupa šampiona koje se odigralo 11. maja na stadionu Heysel u Briselu protiv Reala. Molim vas da velikim aplauzom pozdravimo tu generaciju. Milumir Šoškić, Fahrudin Jusufi, Velibor Vasović, kapitan, Branko Rašović, Ljubomir Mihajlović, Vladica Kovačević, Radoslav Večejac, Mane Balić i ovdje prisutni Mustafa Hazaranić, Milan Galić, Josip Hilber, trener Abdullah Đelić, ovdje prisutni njegov sin Brisel Đelić.